Audio Jungle. Salawatullahi tubarikuhu, salawatullahi tubarikuhu, mala'an dunya bil anwari. Al-hijratu rihlatu hadina, hamalal islam lana dina. Al-hijratu rihlatu hadina, hamalal islam lana dina. Fasalamullahi alal hadi, wal kaunu yuraddidu amina. Salawatullahi tubarikuhu, salawatullahi tubarikuhu, mala'an dunya bil anwari. Al-hijratu rihlatu. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini dan baik pada hari ini kita mengucapkan kepada arwah untuk ahli kita, mudah-mudahan saja kita yang mereka yang sampaikan, mudah-mudahan disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sama-sama kita niatkan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala dapat memberikan pahala pada kita kepada Ibu Zubaidah binti Ibrahim, Umar bin Zainal Abidin,
Mulinar binti Johan dan Putri Ali bin Abdul Ghani, dan kepada seluruh ahli baik keluarga kita, mudah-mudahan Allah SWT memberkahi badan-badan kita dan pahalanya kita hadirkan yang ikhlas kepada almarhumah yang kita niatkan ini. Mudah-mudahan Allah SWT menempatkan almarhumah kita maka ini pada tempat yang layaknya di sisi Allah SWT. Tentunya nantinya Allah menempatkan almarhumah pada tempat yang keluarga kita rindukan, yakni dalam surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا يا غفور يا رحيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا يا غفور يا رحيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا يا غفور يا رحيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا يا غفور يا رحيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم سمعي وبصري وكلامي وفؤادي. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم سمعي وبصري وكلامي وفؤادي. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم سمعي وبصري وكلامي وفؤادي. Gak ada ini, gak ada Honda. Mana kan ya?